tumpukan besi. Yang simpel is masalah ditetapkan lagi sultan golden transfer pada simpel apabila negara di kabin berkurang berjalan tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari batas atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker cara Anda, pasang menutupi mulut dan hidung kaitkan caranya di kepala dan pernapasan seperti biasa. Bagi ada yang pembawanan, harus pakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong keadaannya. In case of loss of pressurization, oksigen masuk telepon atau tikus berarti penambahnya. Filter bantuan yang berserta penyedot level, perspektif pemeriksaan Titanic by Bolivia dan Blue Prevent some impact on falling oxygen by blood fluid to the disturbed part. If you are traveling children, put your oxygen mask first and help the children. Pesawat Airbus 320 dilengkapi dengan 8 pintu dari jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus 320 is equipped with 8 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, and 2 doors in up cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit addressed to you. Baju pelindung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available at the nearest seat and it is to be used for emergency water leak only. Cara menggunakannya, taruhkan baju pelampung melalui kepala dan jika ada masker melingkari pikiran Anda. Place the life jacket on head and start probably around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi Anda yang keluar melalui jendela darurat dekat saya, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas saya. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekeras ujungnya dan jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan support dan tiup pipa karet, lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be open at the emergency exit doors. For those passengers if frequenting through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are off duty. To inflate your life jacket, potentially under a Google, should the life jacket fail to inflate low into the tubes, the light will shut out if the battery runs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kartu kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membaca dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information can only send copies of the laptop your seat packet and sit carefully before takeoff. Thank you for your attention and wish you a very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, tanpa pasangan, terima kasih. Ladies and gentlemen, as you are making our final approach for taking off, please ensure that your seatbelt is fastened. Thank you. Senang ya Mak, senang menjadi sekolah nah. Setelah kami banyak berbakti sekolah ini kan. Para tamu kami yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil sangat batal rekap. Please pay attention to our flight attendants. Sabuk pengaman Anda dipasang tepat ini dan dikencangkan seperti ini untuk mengeratkan tarik-tarik yang melepaskan jangka tumpukan besi. Your seatbelt is fastened like this and tighten like this to tighten bolted strap to unfasten the seatbelt lead the backup. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung kaitkan karetnya di kepala dan pernapasan seperti biasa. Bagi Anda yang pembawanan, harus pakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong keadaannya. In case of loss of pressurization, oksigen masuk telepon atau tikus berarti penambahnya. Filter bantuan yang berserta penyedot level, perspektif pemeriksaan Titanic by Bolivia dan Blue Prevent some impact on falling oxygen by blood fluid to the disturbed part. If you are traveling children, put your oxygen mask first and help the children. Pesawat Airbus 320 dilengkapi dengan 8 pintu dari jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus 320 is equipped with 8 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, and 2 doors in up cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light will illuminate during emergency situation and will guide you towards the exit addressed to you. Baju pelindung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life jacket is available at the nearest seat and it is to be used for emergency water leak only. Cara menggunakannya, taruhkan baju pelampung melalui kepala dan jika ada masker melingkari pikiran Anda. Place the life jacket on head and start probably around your waist.
Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi Anda yang keluar melalui jendela darurat dekat saya, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas saya. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekeras seujungnya, dan jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna tiup pipa karet, lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be opened in emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life jacket is to be inflated once you are off the way. To inflate your life jacket, potentially under a tunggal, should the life jacket fail to inflate low into the radius, the light will shut out if the battery plugs in water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kartu kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The central information can only send copies of the your seat packet. Proceed carefully before takeoff. Thank you for your attention and wish you a very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, selamat pasang dan terima kasih. Ladies and gentlemen, if you are making our plane approach, please ensure that your seatbelt is fastened. Thank you.